I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na kanalu. Danas sam za vas ljudi pripremio top 5 djece koji su odrasli u zatvoru. Iskreno se nadam će se ovaj klip svidjeti, tako ljudi ja puno ne dužim, uživajte u klipu, krećemo. Ova djevojka nema pravo ime i niko ne zna njen pravi identitet. 1. juna 2004. godine japanska djevojčica imala 11 godina i tada je ubijena. Navodno je ubila njena drugarica Satomi. Da skratim priču, njena drugarica je pozvala za vrijeme školskog ručka u praznu učionicu i izbola je nožem. Posle ručka nastavnik je našao učionicu mrtvu. Posle toga naravno Satomi je proglašena ludom i od tada je u zatvoru. Ovaj dječak se zove Graham, voleo je hemiju, ali jednom je napravio otrov i kada je bio sa porodicom na zajednički ručak, valjda im je to usuo u hranu i piće. Posle toga svi članovi porodice su oboljeli i na kraju preminuli. Graham je odveden u zatvor, gdje je također nastavio da se bavi hemijom. Uprkos tome što je bio u zatvoru zbog ubistva, on je napravio još jedan otrov kojim je navodno ubio neke zatvorenike. Graham sigurno još dugo neće izaći iz zatvora. A sada, 1993. godine, par John Venables i Robert Thompson su odlučili da preskoče školu i da odu u tržni centar. Oni su ukrali dosta stvari u tržnom centru. Posle toga su pokušali da ubijede dječaka iz odeljenja, ali njihova majka ih je uhvatila i oni su pobjegli u prodavnicu mesara. Posle toga majka od dječaka ga je svuda tražila i nije uspjela da ga nađe. Pozvala je policiju koja je 2 dana tražila tijelo i posle toga je tijelo nađeno na prugama van Liverpoola. Posle obdukcije zaključeno da je tijelo bilo mrtvo ranije, znači bilo je mrtvo prije nego što ga je voz pregazio. 2 dječaka su osuđena na 20 godina zatvora i onda su pušteni 2013. godine. I sada žive pod novim nazivima. Majka dječaka još uvijek tvrdi da su oni ubili njenog sina. Ovo je Jesse Pomerio. Ovo je dosta star slučaj. Uglavnom, Jesse je kindapovao 4 dječaka i mučio ih je. Vjerovali ili ne, tada imao 11 godina. Pokajao se zbog toga što je uradio, ali ipak je bio u zatvoru i pušten je zbog dobrog ponašanja. Međutim, posle nekog vremena prešao je sa mučenja na nešto mnogo gore. Jesse je sreo djevojčicu koju je mučio satima i na kraju je ubio. Također je ubio 4-godišnjeg dječaka. Kada je uhvaćen priznao je sve. Posle toga je opet vraćen u zatvor gdje je proveo mnogo vremena. Beaver braća. Oni su ubili čitavu porodicu. Prvo su ubili majku i oca, kasnije 2 brata i također su pokušali da ubiju sestru, koja je nekim čudom preživjela i danas živi normalan život. Njih dvojica su maštali o tome da budu poznate serijske ubice i planirali su dosta ubistava, ali ipak su spriječeni u toj namjeri. Uhvaćeni su i trenutno su u zatvoru. Optuženi su za ubistvo 1. stepena i vjerojatno nikada neće izaći iz zatvora. Ok ljudi moji, to je to, ja se iskreno nadam da se ovaj klip svidio, da crnču neke nove stvari u komentarima, pišite za sljedeći video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, pritisnite zvonce, lajkujte ovaj video, komentaršite i to je to, uživajte u ostatku dana i pozdrav!